I veliki pozdrav svima, dobrodošli u još jedan moj novi video i na moj kanal. Za današnji video pripremio sam vam doslovno svega. I vlog i behind the scenes ako budem mogao snimati i svašta nešta. A u nastavku videa ćete pogledati što se to zapravo kod mene događa i gdje ja to idem. I eto, prije samog videa nabacite like, subscribe se dolje na kanal i mi možemo krenuti u intro. Evo ga ljudi, nalazim se upravo u vlaku. Sam sam u kupeu, to je jedan dodatan plus. Uglavnom ja idem u Zagreb, idem glumiti statista za reklamu Erste banke. Znači, bila je audicija i ja sam njima poslao kako pjevam jednu pjesmu i oni su mene odabrali za uži krug kao statista. Reklama se odvija 2 dana i tu su i probe, danas je kostimografija, sutra su plesovi i tako to i ja ću biti cijeli tjedan u Zagrebu. Smještaj i prijevoz financira produkcija i ono wow, osjećam se kao neki celebrity, ono kao dođem samo na gotovo, samo snimam, ono top. Ja ću također vama pokušati snimiti behind the scenes ako budem uspio, ne znam koliko ću uspjeti realno jer jednostavno ne znam koliko će produkcija dopuštati da snimam nešto za svoj privatan YouTube kanal, tako da ono vidjet ćemo. I evo ga, ja vam se javim kad dođem u Zagreb i kad zapravo se smjestim i kad vidim šta i gdje, tako da eto ga. Nadam se da ćete uživati u vlogu i eto ga, javim vam se. I hello ljudi, evo stigao sam u hotel. Ovo je moja soba i idete vidjeti sad kako ona izgleda. Soba koji soba ima vratašca, jel? Znači, ova kartica mi služi za struju. Kao imam istu jednu takvu i još evo sad ovakvu. I onda kao, ups. I onda mi to kao nešto služi za struju, nam pojma nije. Ovdje je kupaona. Jako je cool, ovaj fen je vrh vrhova. Dobio sam ove neke poklončiće od hotela. Svakakve neke stvarčice. Kada, znači wow, bomba. To mi je predobro. Onda je tu ovoga malo krš, jel? Ormar. Tu nema stvarno ništa preposebno osim robe, jel? Onda tu ima ogromno ovako ogledalce što mi je predobro. I onda ovdje ima moj krevet, jel? Klima, TV i tako dalje i tako dalje. Još jedno ogledalo, tako da evo to bi bilo to što se tiče ove moje sobice. Evo ljudi, nalazimo se u Val Production prijevozu. Idemo sad do hotela i gotovo je snimanje, cure su vam i rekla da je gotovo. Ali to si treba učiti u povijesti. Dubai, jest. Tako da, uglavnom vruće jako i jedva čekam da dođem i da se bacim u kadu. Znači imamo kadu, to je predobro. Koji si ti razred? On je išao. Pogodi. Ne znam kako. Ne, završio školu dan do toga. Koji si ti razred? 5. Ne. 4. Bog svima, evo završilo je snimanje sada. Odlično smo se proveli, evo pogledajte ko je tu s nama. Kako se proziva? Jako je vruće, uglavnom super se provodimo, sutra imamo također snimanje. I eto, javljamo vam se i pusa bok. A osjećam da to više nisi ti, ani ja. Tim da bi mogli pokušati ponovo, a bojim se da ovaj put je gotovo. Jer samo ti, ne čekaj, jer samo ti mi ubrzo. I hello ljudi. Nalazimo se na
na probi, danas je drugi dan. Da. Evo sad su probali, upjevali smo se i kreće snimanje, imamo sada pauzu, tako da idemo se po limonade. Uglavnom, sad smo ti tu malo fotkali kod ovog brutalnog auta, budem vam posnimio kako izgleda. Ovo ogledalce mi je također jako fancy, a auto izgleda ovako. Znači bombastično. I hello svima ljudi, evo javljamo se nakon par dana. Ana Bertić ima koncert i pozvala nas je da dođemo i znači jedva čekam da čujemo kako će to izvoditi. I jedan dečko također ima koncert sa njom, pa evo ga budete vidjeli njih dvoje sad i... Ja tvoj osmijeh i šale sam zavoljela, čuvam u srcu svaki tren iza nas. Nije me briga, znam da mogu, mlada sam, živim život kao da je sunčan dan. Bog svima, ja sam Ana, trenutno se nalazim u Amazingi, koncert kreće uskoro, hvala svima koji su došli. Bog! Evo trenutno sjedimo, čekamo da počne, javljamo vam se, sve će vam Antonija snimiti, tako da eto, ostanite uz nas, Bog! Provocira naše suze, svaki put kad bi došla meni mozak brani da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam i samo te gledam. Osjećaje izvanredan i toj drogi bit ću predan, makar ostao jedan lutko. Ja sam rešen da večno s tobom plešem. Lutko, ja sam rešen da večno s tobom plešem. Pogled tvoj me srami, mami strašno godi, miris tvoj me mami, dodir tvoj me vodi. Ti si cilj mog lučanja i predmet pobude, razlog mog drčanja, tvoja moje počne unde i dostanem u san, u mraku čujem tvoj glas. Evo ošla nam je Ana i za koju minutu vidimo ju na pozornici. Baby, there's no other
Znači nastup je gotov, sad idemo na klopu i nakon klope idemo, nalazi se u Amazingi, jel? I nakon toga, znači, savršeno skakanje i sve isprobavanje, tako da, jej! Hello, evo ga, kostim je odabran. Sad će me Zoki posnimiti da vidite kako izgledam. Dosta očajno onak, ali kažem nisam birao ja nego ovi kostimografi, tak da, to je dizajneri. Sad budete vidjeli, evo i Zoki. Isto kao i mene, znači prvo sam je dobro nešto crno i meni se realno svidjelo, a sad sam beo, brate. Evo ga, ovo Zoki outfit. Ali neka, usklađen se. Znači kažem, znači vidite ovo, džip košulja. 4.400. Rekli mu da će na 0 šišiti. Da. Evo Zoki Papa. Zoki Papa puding. Jogurt. Evo nam i curke. Došli smo malo klopat ovdje, sad je pauza, hvala dragom Bogu. Tako da, eto, koliko budem što uspio posnimiti, posnimim vam tako da, javim vam se. Hello, evo nas ljudi na napornom snimanju, tu smo onak više od 12 sati. Nema majicu, ovo sranje. Da, ne. Ja sam ovdje došla onako u 5 ujutro. Ok, ja sam oko pola 6. Dobro, uglavnom, Smo ovdje. da, oko 12 sati smo tu, tako da katastrofa, znači ne znam za sebe. I svi smo znojni, nervozni i pod pritiskom na maks. Prije smo stavili na suncu, ja sam čisto bila kao ok, ja ću sad na svijesti. Same, doslovno. Eto ga. Eto ga. Mogu ti ići onako snimat čaj, čisto ti pričati randomnim kamerom. Ajde. Okej. Mi idemo, nemojte mi uzeti ovo. A kad kažem mi, mislim ja i tvoj. Koliko te ljudi prati? Hi vlog. Hi. Okej, idem samo. Džirivati. Znači pala sam, skočila sam u fontanu. Onda sam kinda, boli me noga jako. Čekaj, stavila bi ovo negdje i onda kao outfit check. Ubit ću se. Da sve izgledam fucking retardiran. Okej. Ne znam što još reći. Ovo nije... Ovo je. To mogu reći. Idemo smetati nekom jer priča na mobitelu. Ćeš ju doći i stavit ćemo ovu facu. Okay. Moramo gore ići.